Shalom. Rahajeng semeng para pamiarsa channel Suluh Galang Kangin ring dije jemegenah. Malarapan antuk sih pasuecan ide sang aji sane tanpari wates. Titiang praside malih metemu linggih sarang para pamiarsa sami ring galah sane pimih becik puniki. Ngiring iraga sarang sami nyuk semayang kapining ide sang aji ring genah sane pinih luhur. Kerana wantah sangkaning pituduh ide ni, iraga praside ngerasa yang galang rahina sani anyar, tur ngerasa yang ketenangan ring sajeroning pekaryan iraga ni. Sadurung iraga ngelanturang nampi galang sabda ide ni. Ngiring, pamiarsa sarang sami niaga yang manah tur dewek, mangdenapi sani kawedar dados kadi pemargi sani nyuluhin urip iraga ni. Pausan sani jagi katur, wantah saking surat Roma 12 pausan kali. Sani mawuwus kadi puniki. Sampunang je semeton ninuten laksanan jatmane ring jagati puniki. Nanging aturang je ragan semetone ring ide sang yang widiwasa. Mangde ide mapai je manah sane anyar ring semeton. Mangde pepineh semetone keanyaran. Sesampune punika, semeton jaga merasi dayang uning ring pakarsan ide sang yang widiwasa. Sane encen sane becik, miwah sane ngledangin ide, tur sane sampurna. Murde darmo wecana dauh semang puniki inggi punika, nyang kepang manah sane nguah kauripan. Para pamiarsa sane luwihang titiang. Ring sajroning ide sang putra Yesus Kristus. Rikala iraga miragi yang sabdan idani punika. Wenten pikenoh sane pinih dalem, ngeninin indik sapunapi manah manusani punika. Dados ulu utawi hulu sane nureksain parilaksanan iragani ring jagati puniki. Manah puniki minekadi tegalan sane jimbar ring sajroning angge sariran iragani. Ring tegalan punika, sapa sire je sane nandur, ipun jagi ngetohin napi je sane ketandur punika. Yening iraga nandur penampen sane iwang, penampen sane wantah manut ring kramaning jagat, sane kabekin antuk pamelik, duke lan egois, sinah parilaksanan iragani jagi metu kadi punika talor. Nanging sabda ide sang aji ngicenin piteket, mangde iraga nenten nyarengin parilaksani jagat sani iwang punika. Nanging mangde manah puniki karesikang tur kabecikang nyabran rahina. Ring kauripan iragani pindah ke kerama Bali. Iraga uning ring kawentenan subak sani ngatur toye ring cariki. Yening toye sani ngeranjing ring cariki punika dekil utawi medaging luhu. Sinah padinge nenten jagi mupu becik. Asa puniki talor manah iragani. Manah puniki wantah genah sane nampi toye urip saking sabda ide sang aji. Yening iraga nenten ngeranjingang sabda idani sane suci. Manah iragani jagi kabekin antuk daki saking parilaksani jagati. Melantaran ide sang roh suci, iraga kaicen kekuatan, mangda praside ngentosin pamineh sane usak, dados pamineh sane galang, tur medaging sih pasuece. Nganyarin manah puniki nenten praside kemargiang, wantah saking kekuatan manusani niri, nanging patut malarapan antuk sih pasuecan ide sang putra Yesus Kristus, sane sampun nambakin iraga, saking pamargi kauripan sane sampun lintang. Ring Bali, wenten parilaksana sane kawastanin menyame braya, tur paras paros sarpanaya. Parilaksani puniki becik pisan, nanging yening nenten kadasarin antuk manah sane sampun kabecikang antuk sabdan ide. Parilaksani puniki wantah ring jabe kemantan, nenten metu saking telenging hati sane tulus tur laskarya. Ide sang aji, mapangapti mangde iraga praside ngerasayang, napi sane becik manut ring pakayunan idani. Boye je manut ring napi sane kawastanin becik manut ring jagati puniki. Urip sane meuah punika, nenten wantah indik ngeranjing ring agami. Nanging indik sapu napi caran iraga, midep ring sajeroning manah sane sampun kasuciang. Pinake pamuput, ngiring iraga ngerastiti majeng ring ide sang aji. Duh sang aji,
sane megenah ring suarga. Titiang nunas mangde pasuecan idani setate nyarengin pemargin urip titiangi sareng sami. Ledangang ide sang roh suci, nganyarin pemineh titiang. Mangde titiang nenten keni parilaksana jagate sani iwang. Nanging mangde titiang praside melaksana manut ring kecaping sabdanidani sani suci. Irage patut ngaturang angayu bagia ring ajeng ide sang putra Yesus Kristus. Sani sampun nuntun irage ring galang sani anyar. Dumadak sih pasuecan ide sang aji, setate nyarengin pamiar sesami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Matur suksme antuk uratian semetoni sami. Shalom. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang. Wantah asa punike, sabda sane praside kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi pasuecan ide sang aji, sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pasawitran sang roh suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide sang aji micenin kerahayuan pabuat irage sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksme.